Nagani ka kura pirajo ka jindwai ngikir ku yepi baro ake kertenga ba don bor barga ba em ga jo utrai Jesus Christ tu ka khmat jo utrai kan ting shan halor jongpi tu ka kti ga jo utrai ka long halor jongpi ya ka ban bats ken trem ban yalam lenti haga jet lenti joni usnem arjar arbosa ka kti ga jo utrai kan long halor jongki tu baro kibanget bagi basyania kibawan igar jalam ga jutrai ya gaban betin nanti bani alame ki yunusnem nakapongsha juga ktian jo blai kabaran diesno bat ke jia tulupa ublai kwa yangi bengen pet yege jingja kibaja ka perthai kibaran diesno bat ke jia tulupa ka ktian jo trai pet perman bhai ke jingja kibaja ka Israel Namar ketiga baji jongga jia tulupa, ketiga pedeng jongga jing pendep, ya ke jia tulupa, kektian jo belai, kabalaban kita eka perthai borak away, nginang yui ke jingja ke jing kiwen ke jing ki palo, ke jing pelet jimut, jonggi kera perkhat ki pro jabien, jonggi lat batai kubor ban pelet jimut, ya ke jingja ke baja. Hagani gari jongga je tulupa kabar pet ye ke jingja kabanja ka perthai jongga Islam jongga riunget ki badane ka jinget Islam namar ganiru kadane ka benta ka bakra haga je tulupa ka ktian ka jo belai ka jele ka je kan at ka je snam ka je penyap ki thma Kenangja keleng ke jaga jongga perthai pet perman ba ek jingja ke banja haka perthai jong ke Islam kebalai pet perman ba ek jingja ke banja keleng ke perthai international front keleng ke jaga jongga perthai bat ek rule Kebenta jongga United Nation, ye ke jingja ke snem, ke United Nation ke resan trekam, ke balapan kre, national net ban senaran san, ban penbit penbiang, ye ke jing trekam ke berang jesno, ban ke jing sensyar, jongo berat khalam, ke berang jesno ban ke jetulupa ke ketian ke jongo belai. Kebasau pet perman ni ke jingja ke banja ke perthai jong kilat ai jingtip ke perthai jo ke jingstan jigi kor ki bor ke juk menta ke information science and technology pet ye ke jing roistet jong ke jingstan jong ke jimberestet jong ke rukom pen sapriang khubor jingtip Kidan shibun kirukam walam khubor jingtip kidai ke badap dega jing syukur dega jing lamler ke jing pen senutu bakala ke jing penting pen semit tungin nang ban jit ban sengap ban pet iki khubor nagi telong khubor ke bashisha ke badai kham tam kirpang yin khamlet shika ktian ke jong balai bagi niyo akinong rim jongga jing shisha halor ki khubor jingja kabangin nang yo snow usnem arjar busa sagawai ngin paipat ya ke intervention ka jing dan benta ka jing terai ringkat baga jing temu hapreng ke por ke bae ka jing dan benta jongo belai leng bagi priyo ke ju leng baga jing terai kam kabalang ke metrekam jo Chris hakaba pendep ke plan ke jing temu jo belai ke kam jo ke jelap gospel ke jing pelong senran ke jing peniari por usam jo hima ke jo belai ke perthai kan kiwin
Kari India kan kiwin, kadau ba Asia kan kiwin, kidau ba aka perthai kan ki palo kiwin. Khamtam hangtai preng mingi jong ka perthai. Kiri beran saudong jogari Israel. Kiri be jan bat ka Red Sea. Kaduria ka basao. Kinang dan sibun ke jingja jong ka jingki palo ka jingki win. Hagiri ke benta jong ka perthai. Ban ben kre rinsan ke jingmi jong berat khalau. Uban wan ha rinsan. Jong ka sinshar khadar. Kabakin jamrat, kabakin jaksut. Naga shrem drekam juga dujok. Om nakam naga jimba, handai nam naga jimpenjot ne kepertai. Kabaran dia seno bat ke dia tulupa. Kibriu ke jong berai kumu Daniel. Yohanes aka kitab jimpen pau. Bat kiwe pai ke ne tulupa. Kumju ke dia tulupa ke jong tra Yesus Kristus. Kiberan dia seno bagi sigi bakado. Kini kini kesan lagi pang bagi di banpek. Ye ke jinjai ke senem. Israel, Islam, International Information Science Technology, but intervention. Rei ke jauh belai. Haka perthai lingba joka balang. Lingba ki syakri ke jauh. Yang ini tu lang baru mensimak khut, ini tray lang baru mensimak khut. Haka ba pendep eka plan ke jauh belai ini kesi. Tu try untuk gerku ya pi sikat dai Dagen jingger khu ke barap selimiar. Kabatu ne ke kher ke jauh belai syaka jim ke jumpi. Syaka yang kesem jumpi. Haka ba pinang laban roy. Barang yak syaprangan usnem. Ringkat ke jingaye ke jipur selek ke jipur kebor ke jauh try. Haka kerteng Yesus Kristus. Amen.